muri cya kigo n'ubundi cya Mutobo, nagerageje kuza n'ubundi kugira ngo nganire na bamwe bari muri FDL, hari abo naganiye nabo bamwe mu bayobozi, ariko noneho icyo navuga wenda kiyongeraho nuko hari abamama b'abagore b'aba FDL bakiri muri FDL, ndashaka kugira ngo ngirane nabo ikiganiro n'ubundi kirambuye numve. Wenda ashobora kuba atazi ikinyarwanda biturukanye naho yakuriye n'uburyo yabayeho, ndashaka kugira ngo ururimi mbashe kuba namufasha mu gihe ari buze gusobanura, ari buze kuvuga mu Giswahili n'abandi nabo batwumva hano ku Intare Official. Murabizi ko mbagezaho ibyiza gusa, bifurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira imana n'amafaranga. Kwa majina unaitwa nani mama? Naitwa Furaha Kanyere. Furaha Kanyere. Uko na watoto? Ndio, niko na watoto wawili. Yego, aravuze ngo yitwa Furaha Kanyere. Ndamwaje ngo mbese afite abana, ambwira ko afite abana babiri. Bwana yako iko wapi? Wanangu vita zilikuwaka na tuko Nyakagina kule kupori. Vita mkukua tukesambarikana, tukienda jenga nkambi Kanyaruchinya. Kambi ya Kanyaruchinya, bwanangu akekuyaka. Akiniachia telefoni, akinambia wanenda gombana na M23 mpori. Tuko pale mabombe kianguka ya mingi, tukebomola vivera, kila mtu akipita njia yake, nikekimbia na watoto. Mwezi depu mwezi wa kwanza, mie siyo kwenye bwanangu anakuwaka. Yego, icyavuze aravuze ati ngo yatandukanye n'umugabo we, umugabo yari umu FDL, wenda araza bisobanure, ariko baje gutandukana mu buryo n'atasobanura. Bavuye muri parike, bamaze kuva muri parike baraza baza kubaka mu makambi hari azanya Kagina. Bamaze kubaka hari azanya Kagina, uno mudamu umugabo amubwira ko agiye kurwana na M23 kuva icyo gihe yagenda, ntabwo bari babonana. Bwana wake alikuwa anatumika mu FDL ya kwa nani? Alikuwa anatumika kwa Ruhinda, kwa Foka, Ruhinda ari kufaka bakibatia kwa Monseigneur de Guerre. Kwa Seigneur de Guerre. Umugabo yakoraga kwa Ruhinda, ariko akimara gupfa ajya kwa Seigneur de Guerre. Mulikuwa namaliza naye miaka ngapi? Miaka za mingi juu nishakuwa na mtoto wa 12. Ase ngo bari bamaranye imyaka myinshi, ariko bafitanye n'umwana w'imyaka 12. Uliolewaka nuko na miaka ngapi? Nilolewaka niko na 14. 14. Ngo yashatse afite imyaka 13. Bwana wake alikuwa na miaka ngapi? Bwanangu anakomala kunishinda sasa wa miaka yake. Alikuwa anakomala. Alikuwa mzee? Alikuwa yuko mzee, anakomala tu kunishinda, ananishinda miaka. Kwa leo uko na miaka ngapi? Leo yakoze nilizifika mu makarani. Weye. Hapana yeye. Mimi. Kaka zangu sasa zijua mimi nasemaka niko na vendeza juste kukomalia pamoja na wazazi. Nasema kuna naambia miaka yangu. Wazazi yako haukuishi nabo? Hapana, nikomalia kwa dadangu. Wazazi yako ni wazaliwa wapi? Wazazi yangu ni wazaliwa hapa. Wapi? Wanaishi kule Karago. Karago ya huku Rwanda? Rambura. Bako Rwanda au bako wapi? Mzazi wangu mumwai kwa hapa Rwanda, mimi mzazi wa mwanaume alikufiaka Kongo. Mama njo iko mu Kongo? Huku Rwanda. Naye hamukuishi naye mu Kongo? Hapana, alimalizani zala yeye akifanya nilieneza mamiaka maduza, akiniacha kwa dadangu nilikuwa namchungia watoto. Yeye akirudi. Okay, depuis ile duza wewe anaona mama yako tena? Yamuona, nishakuwa na mtoto wa duza, siaonanaka na mamangu. Na wengine bandugu yako? Bandugu yangu ba mingi hapa na wataishiwa kwanza tangi hizi nimekuwa. Sasa mimi napenda utuambie hii vita ya M23 na wale wa FDL. Eske unawaza wanako angali au alisha dai? Yes, kama bwanangu akingaliki. Juu depuis aliniachiaka telefone. Rafiki yake aliniita ku telefone juu karte simu yake menjo nilikuwa naye. Akiniita nikemuuliza eske yauna Jean Paul kule? Ye niyo. Asesa yenye tulifikaka kukihira. Juu watokaka mpori bakefika Luhonga, fasi kwa wanaita Luhonga. Nina payo hapa sake. M23 ke bazunguruka pale katikati. Bakeshuka bakefika musantre pale kwa Madimba. Pale sake kwa Madimba. M23 naisha bazunguruka bakikosa kwenye watapita. Kila mtu maki akaenda zake. Aravuza ati ngo yasigaranye na telefone y'umugabo we aragenda ajya ku mirwano, ariko akimara kujya ku mirwano bagera kuri uriya mugezi wa Gihira. Ejo bundi mwarambonye ndi kuri uriya mugezi ndi kubereka uburyo wari umeze.
bazamuka bari hariya niho bita kuri ya mashuri kuri ya masomo akubarabara kwenda mushaki kufiremo aho ngaho niho ngo bari babazungurukiye intare za Sanambwe zirabarasa abandi bari bazamutse bashaka kujya kwataka kwa Madimba basanga M23 yamaze kubagota irabarasa ku buryo buri muntu yagiye ukwe bivugitse ngo ntabwo azi niba umugabo we ahari cyangwa niba atajyari wa mushuti w'umugabo wawe ule rafiki yake na bwana wako jina yake nani? Tulikuwa na muitaka Mugandi. Na Mugandi nao kuongeza kamuona. Siamuona hapo wako mumapori kule mumapori za nani za kuvuka nani ngambo za Walikale. Bashafika Walikale. Nukuvuga ngo baragiye ngo bagiye kurenga za Walikale. Sasa ulifika Rwanda mu mwaka gani? Tunesha hapa lendi nyingine tunaeneza mwezi mmoja. Mulendi nyingine mnaeneza mwezi mmoja. Ulikuwa wapi? Mie kwa tulikuwa naishi sasa nitokaka sasa kule kote nikiona maisha inanishinda na watoto wawili na nyumba za Goma ni za kulipa nikienda Famandu ngambo za Remeka kwa mama wangu. Ndi Goma ulikuwa naishi wapi? Goma nilikuwa naishi Mugunga sawa fasi gani? Nilikuwa naishi kotea kwa Muru niko napaona na huko napanda pale Kanyaruchinya kwa antene ninapayua kote. Sasa ulitokaka Mugunga ukaenda kule mangambo za Ufamandu kuko security iko namna gani? Ufamandu kuko namna gani? Ufamandu kuko tu bien M23 ziko pale hakuna shida. Kuna shida jo tulipata mtu mwenye anatumika kama MONUSCO akitusensibilize ngizi baadhi ya FDLR wako na bia barudie Rwanda. Tukisema sasa wenye hatuna bwana yetu tutarudia tena tukibakia huku Mkongo mbona M23 zitatufunga ngizi tuko baadhi ya FDLR. Akisema hapana murudie hakuna shida. Jo tukifika kwa MONUSCO ikitukaribisha na watoto tupatia manguo ikitupatia na viato. MONUSCO tiko ikitufikisha na ku Grand Barriere tena tukifika tia hapa Mtobo kabisa hapa Mtobo tuko bien sana na watoto hakuna shida. Sasa bwanako ulikuwa na yue kwabo ni wapi huko Rwanda? Kwao bwanangu mimi nilikuwa na sipa yue labda mamake ashaki anjo nisalimia siku hapa. Hapana. Kule Goma alikiani salimia na tukingaliki mpori za Karenga kama Tembe. Kama Tembe mimi na payo. Pale kama Tembe. Tuko nyalikiaka tusalimie akirudia huku Rwanda. Kisha akutuambiaka vingine nimuulize vya Rwanda nini? Basi sasa ukirudi utaenda kwenu au utaenda kwa ifo unaenda kwenu kama kwetu hiyo kwa wanangu sipayunda rudiria kwetu. Aravuze ati ngo nyirabuko yaje kubasura bara hano bita za Kamatembe aza kubasura rimwe ari hafi ya za Karenga ariko yongera gusubirayo atamubajije ati iwanyu nihe kuko nabwo yarazi ko azatana n'umugabo we. Sasa unaweza ambia wengine babibi aba FDLR na ba FDLR unaweza waambia nini jinsi uliona Rwanda? Rwanda ni kwa mzuri hapa niko nasema na sitarudia Mkongo. Rwanda ni kwa mzuri, Rwanda kukwema sasi, Rwanda ni kulala ngizo unajisikia, ni kutembea saa yenye unajisikia kabisa. Ninaambia bandugu zangu barafiki yangu wenye bako Kongo ni babibi ya FDLR bajikaze, baite babwanabo bakuye, hakuna shida bafike ku MONUSCO. Bwane hakuna shida huku tuko bie kabisa. Vile vya kusema wakifika Rwanda watawaua ni vya bongo. Wanabadanganyaka vile ni bongo kabisa huku tuko bie na wengine wa FDLR wako hapa. Tuko bie kabisa. Kule mangambo za Remeka kuna FDLR na bibi ya FDLR wenyewe mmeacha kule. Ndio Maremeka kuko babibi ya FDLR bamingi. Bamingi kabisa wanaogopaka njoo kukuya wanabadanganyaka sema ku Rwanda wakikuya watawaua. Sasa kizuri ya hapa Rwanda jinsi muko nakula kanyama. Ndiyo tuko nakula nyama na leo tutakula nyama. Na leo mtakula nyama? Ndiyo. Kumbe nikilala hapa mtanipatia kunyama. Ndiyo tutakupatia kunyama. Natiamu na kasosi tomate. Na maziwa? Maziwa tuko nakunywa na bui. Usubuhi bui. Duzere tunakula chakula. Mchele na maragi. Unakula na mineke. Na mineke. Sasa ambia bare zile mafamilia za FDLR ziko kule uziambie zikuye zipatie message.
Ninasema Bagasto, Basumani, Mm. ninasema bakakobwa, bafie, Mm. bajikaze bakuye huku Rwanda tuko mzuri. Na Mm. saa hizi wakenionea bwanangu ye niyo Jean Paul ajikaze kabisa arudie, nishaka kuya na watoto niko Rwanda. Ajikaze kabisa hapa Mutobo banezini tafuta kwenye niko na batanipata. Ya ajikaze arudie. Yego aravuga ati ngo abitwa ba Jean Paul numaze ari umugabo we nibona ko Ni bwanangu. bare bagakobwa basumani abo bose arababwira ati nimutaye muze mu Rwanda kuko u Rwanda ni amahoro, u Rwanda ntacyo urubaye. Reka tugushimire, acha ni kushukuru kusalimia wale watoto. Ndio Waambie aseme Clever Bemba nimewasalimia, ndio Clever Bemba. na Mungu akisaidia tunapata ule bwana wako, tamwambia kama ulisema jina lako ni Furaha Kanyere. Jina Furaha Kanyere, nilizaliwa ncho mu Bahunde. Ulizaliwa Rwanda, ulizaliwa Kongo? Nilizaliwa Kongo, choko nilizaliwa. Wewe hauye miaka yako? Yego. Asante sana na tunakushukuru dada yetu. Sawa. Murabibona rero Intare Official n'ubundi tuba twamaze kwagera, ibintu biracyakomeje kandi ibintu ni byiza. Uyu nundi mu mama nawe uri ku Intare Official, ariko nawe yavuye mu mashyamba ya Kongo akakanya ari mu Rwanda. Urabona ko ameze neza, afite ibintu by'ibisuko, amatwara atoboye, harimo akantu k'akazabahabu yakuyeyo. Urabona yuko ameze neza. Ndashaka kugira ngo nawe aze kutuganiza, anivuge amazina ye, umugabo w'ahari, uburyo yabayeho, aho yavukiye nuko byagenze. Ku mazina mwitwa bande? Amazina nitwa Nitegeka Virginie. Nitegeka Virginie. Yego. Ubwo nkaba mvuka ari mu Rwanda. Ahagana he? Busasamana. Busasamana. Wageze mu wahunze ryari? Nahunze 94. Ababyeyi banje. Wahunze ufite imyaka ingahe? 10. Myaka 10 94. Yego. Ababyeyi bawe bari cyo kuba ngo abari bari mu nkambi baratahuka, nje nsigarayo. Murirayo. Wakuriye hagana he? Nabaga ndi muri za Sake tu. Nawe Isake? Hano yimaca ko mwana maca. Hano Isake hagana hehe? Aho ngaho tu mu Kaduki. Yego. None se wahakuriye wabanaga nande? Mbega bamaze gutaha icyo gihe kimwe cyose twaba muri nkambi za 94. Ubwo turatatana n'ababyeyi. Yego. Tutatanye rero ubwo mbona bo kumfata muriyo. Ndakura ngira igihe cyo gushaka. Nshaka umugabo w'umusirikare. Yatoje ari umusirikare. Turabana. We bigeze nyuma Gipinga. Yagusoreje agana he? Hari Isake? Umugabo yakuye ari mu FDLR, yari umuzarendo, yari mu Mayima, yari iki? Yari mu FDLR. Yari mu FDLR. Yari Lieutenant. Yabaga kwande? Je vyama by'abantu nabikurikirana kubera we yabaga yamaze kunsuza, baragenda bajya mu mashyamba Gapinga, nkajya nimba ari kumamagara ngo ari muri za Gicanga ibintu nk'ibyo. Mbega yageraga mu rugo nka kabiri mu mwaka aje kundeba kugira agasubirayo. Ibintu byo gutabanyika rero nahoraga ndi kwiye kumushaka, nje byo ntabwo nabyisiraga. None mufitanye abana bangahe? Twabifitanye abana 5. Ariko ku isa mfite 2, 3 sinzi iyo bageje uri mwana. Yo, 3 abakuru, ufite abakuru, ufite abato? Abato nibo mfite. Umukuru afite nk'imyaka ingahe? Afite 17. 17. N'umuhungu n'umukobwa? Umukobwa. Yarashakira nawe oya. N'umukurikira nawe 14. N'undi nafite 10. Abo bose naguza aho bari. Ngaho bari dutatanye mu ntambara y'ejo. Uno ntambara byagenze gute kugira ngo mutatane? Duha amakuru uko byagenze. Kubera we yarari mu waxe y'ipinga, nanjye ndi mugunga. Ngo twari turi mu nkambi. Yego. Ngo mu nkambi abaturage babanje bari kuva Masisi bagiye baraza bakiveriyo, twese dukorofite kuyo makambi. Amabomba baye menshi rero ubwo turatatana. Bisa nyura inzira ye ndakanyura inzira ye. Ubwo mugabo wanje ari Masisi, icyo gihe communication yetse cika, no twongeye gukominika. Ndamushaka ku matelefone sinamubonaga. Ubwo twabaye aho tubaho nkambi zibomotse, dusubira mu mazu twabaga, kuko twabaga mu mazu y'ugupanga. Tubonye ubuzima butunaniye, kwa abajambazi bajyaga baramanuka kaza tukabakwa, tukanyanyaswa, bakadukorera bibi.
abo ni abakibazaga kudoka abo bari batambazwa ni banani bari bande ni aba FDL aba FDL babaga bavuze n'ibyo kurya mu mashyamba bakamuka mu mungini mu baturage bakazagurisha amatelefone amafaranga no gufata abagore ku ngufu ibintu byinshi ngo byageze aho ndareba none ko ababyeyi banjye bari ino nzabageraho gute baracyari cyane naje kubona umuntu arambwira ngo abone mudende ambwira ukuntu ageraga afite ibyangombwa yambaye akagera ino yangombwa ko namuhereza aderese y'amazina y'ababyeyi banjye nandika akandiko ndamubwira uzagira ahantu busasamana ubaririze aya mazina umve ko abantu baba bagihari hari mu kwa gatandatu ubwo yagiye kugaruka azanira ibisubizo azanira n'amanimero y'amatelefone tugiye kubahamagara barambwira mu Rwanda ni amahoro mutahe ibyo ntiwabwira mu Rwanda bagira ngo bakabica ni ukubeshya igihangane utahe ufate nabo banuze mu Rwanda manza kwenda ashidikanya ndavuga hari ibintu kubeshya ubwo uwo mubyeyi asubiye no mu Rwanda anzanira amafoto yabo maze kuzana amafoto yabo mbona kubyemera ndavuga shoye kuba koko bagihari ubu twabonye abantu bari kuza kudusansibirizaho uzi ko yaba ari umu FDL nangwa umugore w'umu FDL akeneye gutaha akari umunyarwanda agomba kuzitwa mu Rwanda kudufata imyanzuro gutyo turaza tugera mu MONUSCO nayo twohereza tugeze hano rero dusanga ibyo batubwiraga bitandukanye n'ibyo turi kureba twebwe dusanga umutekano twageze hano baratwakira ibyo kurya baduha imyenda twageze hano yego umugabo wawe se nta makuru buno waba ufite aho yaba aherereye kugeza na buno ni nimero ze turazipima abantu batandukanye none bariya abana burya se uri gukeka ko abana bawe baba bari abo bana ngenda atekerezaga intambara iba itarabakumbiye wenda bakaba baragiye n'ahandi hakure uwo mukobwa mukuru niwe ufite abo bana abo bandi barumuna be cyangwa wenda buri mwana yaba aragiye uko mwatandukaniye he mu nkambi ya Rusayo none se umugabo wawe yari yaragusize he Auguste mbega njye uko yagendaga mu mashyamba njye nabaga n'icyaha ahagana he wari wita Imugunga ahagana he muri Gashaka waje kujya iyo mu nkambi iyo ruguru ndumva iyo nkambi Rusayo ni ino nkambi ya Rusayo hari hafi ya Mugunga cyangwa ni Rusayo ya ruguru yo iza Kanyarucinya urenga Kanyarucinya kuzamuka Rusayo ruguru ndi kuhabona iyo ruguru hafi mu birunga abana niho mwaje gutandukana aho niho twatandukana kwa ibombe zari ziri nyinshi zikwazira kwa mu bifera abantu bari gupfa cyane yego nta yindi miryango y'FDL se yabiri hariya muri Mugunga uko bari bagihari kubera abo waba wibuka wenda nk'abashaka FDL nabo no mu ventura amaze gufata igihugu amaze gufata ari iwacu Mugunga benshi barataboneka bajya baragenda bajya bamwe basanga abagabo babiye mu mashyamba abandi bagiye ute hari n'abagabo babo bagiye barapfira aho ngaho hariho abandi bagiye barageza amasisi wari uvuga nka amasisi ko benshi bavuga ko ari wabaye masisi cyane nka gutya nkanjye nkuriye ubona ngo wacu ni masisi kandi mvukiye kandi ukajya barageza za Rucuro kwawe mu ventura yarafatiye iwacu umutekano rumaze kwaba abandi ntabwo bamanukaga cyane niki wabwira abandi bigira abakongomani kandi ari abanyarwanda niki wababwira kugira ngo wababwira iki ngiye nabashishikariza gutaha nkababwira ko mu Rwanda ari amahoro ko nta kibazo dufite barembe ubuzima bwo barimo kurara n'amawasiwasi kurara hanze bwakwira bagatekereza buracya gute mbega nabashishikariza gutaha bakaza mu Rwanda babyaye kandi mu Rwanda ni amahoro nibatahe umugabo wawe we ahari ushaka wanamuvuga no mu izina kugira ngo n'abandi bakumva bumve ko umugore we ahari unamubwira ko hari abana wabuze ariko ko amaze kugera mu Rwanda numva wamuhereza message kuko ashobora kukumva yitwa Uruma Mupenzi iyo ryari izina rye Lieutenant Uruma Mupenzi ko yari yitwa kaba namushishikariza aho yaba ari hose niba yanyumva sauti nkaba nshaka kumenyesha ko ndi mu Rwanda ko nazanye n'abana babiri abandi batatu bakaba baratakaye gashishikariza na bagenzi be bose bari kumwe ko mu Rwanda ari amahoro batahe bareke ibyo mabwirwa bumva bayareke amabwirwa ya Omega na Rumuri wari umuzi oya umuyobozi wari uzo muri FDL wigeze kubona ntabwo nabyitaga unabaga ndi mu mujyi gusa gucungana n'abana banjye ntabwo umugabo yari akubakiye se n'akazi warigoma
nari ndi mu nzu yo gupanga. uri mu nzu yo gupanga. None se ababa bafite abana bawe nabo babavuga amazina kugira ngo n'abana bawe abo ngabo aho baba bari abo bana ku isa nakubwira ngo bafite ninde kubera iyo saa amabombe gabaye menshi buri wese yahunze ukwe. Mbega ku isa ntabwo nzi ngo bahagarariye nta nubwo namenya ngo bafite ninde. umukuru yitwa nde? Ongwa Julienne. Ongwa Julienne. Umukurikira? Anastasie Ndote. Undi? Neema Christine. Neema Christine. Aho baba bari rero bari abana n'abana b'Abanyarwanda mubohereze baze banyure muto bajye kureba mama wabo. Umugabo wawe akomoka he hano mu Rwanda? Narumvaga yarambwira ngo yabone Mudende. Mudende. C'est-à-dire Mudende na Busasamana manza byegeranye. Donc mushobora kuba munaturanye. Mushobora kuba muturanye ngo ni hamwe. Ni hamwe. Yego. Umugabo nawe yarakurutaga cyane nk'umugabo wa Furaha. Oya. Bari mu ngano. Twari tungana. Yaramisha nk'imyaka ibiri. Cyari muto aze mu Rwanda nawe yubake igihugu ashyireho pave nawe yubake igihugu kuko kiramukeneye. Abandi bakongomani bigize abandi banyarwanda bigize abakongomani bo wababwira iki? Nababwira ko make kugura ubwoko ko atari byiza, kugura ubwene gihugu ugatakaza ubwawe. Ndabona bashishikariza ko bakwiyumva ko ari abanyarwanda bagataha mu rwababyaye. Mbere mu Rwanda nta kibazo gihari ntacyo. Kandi nanjye ku bwanjye numvaga wambwiraga ibyo mu Rwanda nkakubona nkaho bigasinze icyo bikakuriganyisha nk'igiki nkabona ntacyo uri cyo n'imbere yanjye. Ariko kugeza amaginga nasanze yuko ibyo bambwiraga byose biba baranshyizemo ko ari ukureshya. Ubwo nkaba nababashishikariza ngo baze batahe mu Rwanda ni amahoro. Yego. Bareke no kugura ubwoko. Bareke no kugura igihugu cy'abandi. Yego. Icyo wabwira aba FDLR bashyira intwaro hasi se cyangwa bashyira intwaro hasi cyangwa bakomeze barwana? Bashyira intwaro hasi batahe baze mu Rwanda ni amahoro. Hano numvise ngo murarya n'inyama. Inguda. Dufashwe neza no kurya inyama ku kawaida. Yego, uyu ni umumama rero ajya wambwiye ngo ku mazina nitwa Nitegeka Goshe. Ntabwo wari warigise amakongomani ngo wiyite nawe nka Muhindo, Kahindo. Banyitaga Amani Virgin. Amani Virgin. Ubwo rero nkaba narakuze iryo zina rya Nitegeka ari ryo babye banje banye. Ariko gikarihisho kitwa Amani Virgin. N'abandi bose rero bakomeje guhisha amazina yabo bakiyita amazina n'ubundi kugira ngo babe abakongomani baba bahunde baba abanyanga. Ubunyarwanda ntabwo bujya bwihishira. Ubunyarwanda ntabwo bujya bwihishira kandi nta munyarwanda uhera ishyanga. Ishyanga urahazi? Ishyanga ni hanze, uhera hanze. Nta munyarwanda uhera ishyanga. Reka nshimire mama Virginie ku kiganiro cyiza tugiranye, nanashimira na Furaha Kanyere ku kiganiro cyiza tugiranye. Intare Official rero irabashimiye, bakomeze bagubwe neza bagire ubuzima bwiza, kandi tunabwira FDLR aho ziherereye hose nizitahe zishyire intwaro hasi kuko mu Rwanda ni amahoro. Abariyo babayeho neza, babayeho mu buzima bwiza. Mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga. Ciao ciao.